أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وعليه نتوكل. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So mga bangsami, mga pagremi, mga lakiami, mga babayami, mga wataami, apa pa mamakinig kami iman to, saging kay oras tanong iman to, giisu programatan wakaleman tanwa inang kakumasa, pandapat ko mapita. Ginan so di tanu di pagusen sang gaya programa tanu penelamatan tanu so Allah sa kapampuginyan rakatanu sa taufik sa di tanu si di kapaka programa kibaging mutualalan na pagkakasoy tanu alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul muhtadun. So siran tu ati wala niya nga tot diran di pamakinig ng sukatero na managiran sukatero na pagunutan diran sumapeo na siran mga tao mga tuturo. Supman sa mga tao kapadalm siya ko narakasair na isad na diran di misndit naging uto atigiran lo kunna nasmaw aw na akilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Upang mabuot tigiran ka sa katano na miya ka pamakinig tano miya ka paganad tano miya kang gadagda tano na di tano mabaloy di tano mapusang sa geng kaya narakasahir ayaw to di tano si di pagusen sa geng kaya oras tano na so alamatu as-sa'atil kubra so mga tuos o mga ala abangkit na may pagusetan to na ipmaniman to pagusetan na yawmul qiyamah wa ahwaluhu wa ahwalihi so alungan na mori na gusto kapakatindig alungan na mori na gusto mga raganak wala la saging kuto katindig tanong sa alungan na mori so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may panutul utirmedi Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaifa an'amu wa sahibul qarni qad iltaqama al-qarna wastama'an idna mata yu'mar bin nafkh faka'anna dhalika taqula ala ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahum qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil 'ala Allah tawakkalna. Meron sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diniteroon at tigina ande manay kaswitiakan kung kapagintaw si ko dunia. So siyang gulayan si ko sanggakala, siyang gulayan si ko iupiu pa pariyo pagyupan yan. So iupiu pa sanggakala na inidunga iyan din sungari iyan si ko sanggakala inibtadian sungarian ko pagyupan ko bugyong sanggakala langgag niyan sa Rasulullah ka penew sa idin penew sa suguan sugunun akayupan yan siya ko sanggakala na isinuto at sa Abu Sa'id o minipanuduto si ko mga sahaba minipanuduto si ko mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peter iran na hay Rasulullah antun isukar kami na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu hasbunallah wa ni'mal wakil terwa niyo so angkos ang kami wallah mapia panarigan ala Allah tawakkalna si kami misirkan si ko wallah geng ka iya kampang kita sa geng ka dunia na tunga na iya mala say apya kalaklak sabab sa Rasulullah sallallahu na pitiro yan
atigena a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis sa'ati syai'un 'adzim yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adab Allah syadid. Sisi suratul Hajj ayat yang kedua. Pitiru Allah hai mga manusia na kalak niyo sukad na niyo. Kamata na tigu Allah so linog ubangkit na malaan na natutul. Malaatan to say mapanutulun. Saging ko to agawi at tigu Allah na kileng ka. So umani maugat, umani pakasusun, keawaan yan so, kalipatan yan so papakasusun yan. Nagu umana tigu Allah, imaugat na may pambuwata yan so, ikariritan yan, ikaugatian, sa dapan mau maaging mutawara sa kipambuwata yan nun, na anded ikapakatindig ubangkit, na guilty ko lola so pakasusun na kalipatan yan so pakasusun yan kawaan yan sa diuras na umipimbawa tao maugat sulangon na maugat sa diuras wataran na sa sukara na aya kailayang ka siya kong mga tao na ba mapabarag wamahum bisukara na kanaboto at iguwala mapabarag walakin na adab Allah syadid ugay dati Allah na susiksa Allah na tanto ang malipadas. Andun ni kakumabangkit na gina ni kulola sulangwan pesusua mga wata na kalipatan siran sa king utakap susuiran. Langwan ikarimbit awata na mipmota yan so ikarimbit yan kasabab sa king kutua piya katakatakaw lalis akan nagiran. Na aya kataong katiwala si ko mga tao na mababrag na knaba dito ang mababrag ka susik sa Allah na malipidas. Igida may kagdama tao sa linog na pangababrag ta sa kaya dunia. Na aya pa ba tabagkaroon palaya dunia, linog na dunia, Allahu Akbar. Ginan rupaan Allah sa kaya bangkit. Ikadua katiru Allah na kaya pitiruin sa suratu Abasa at ikana faida ja'atis sakha yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughni. Pitiru Allah amay kamakoma so pakabiswa lagam gawi iya palaguyan o tao so pagarinyan gusto ina iyan na gusto ama iyan gusto karuman yan gusto mangwata iyan kaumani isa atigu Allah na adan ang makatatambangon agalbag adan atigu Allah ang makatatambangon agalbag gyuto'y kinirupaan wala amay ka makataling maso pakabiso alagam kebiso niyan puno-puno yan sa mga tangila na palaguyan naman isa so pagarin yan, palaguyan naman isa so karuman yan, so mga watayan na palaguyan yan sabab sa geng kuto kawalula sa geng kuto masa ginan isabab pitiru Allah sa Quran wa nufikha fis sur fasa'ika man fis samawati wa man fil ard illa ma syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sa suratul Zumar. Pitiru Allah amay kayo pansusanggakala o Israfil na pinsanan sa mga kaan ko mga langit agos sa mga kaan ko lupa inunta buso tao akabaya Allah adi mapinsan. Orian yan na iyo pansay kadwa iyo na mitakawasiran na kipakatitindag agi imangilaylay. Giyang kutwa andid ni kakuma
uras akan bingta saging kay dunia na isug wallah ko Israfil iupan nin so sangga kalakaan mapulang-pulang sumadden saging kay dunia na langwan say akadin saging kay dunia na kapulang-pulang siran mapulang-pulang siran na isugup man wallah iupan niyan sa ikadua na samo to nagyutoy kapalunaw tano kapag tutano sa kapapatutano si Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan uras akan banggita sa gingkay dunia. Gingkay bangkit na madakla inibturun Quran paganero na yawm al-qiyamah sugawi iya qiyamah kapag atindig sa alungan na mori ikadua na yawmul ba'ath so gawi kapag yaga paruman siya kung mga tao ikatlo na al-qari'ah so baka bangkit gawi ikatlo na ikapat na at-tamatul kubra makalanda pamala ikalima na as-sakha so pagkabisu alagam ikanam na al-azifa so miyakaranid ikapat na al-haqa so panangkad ikawalo na so al-waqi'a so pagkatana ikasyaw na as-sa'a so bangkit ikasapon na al-yawm al-akhir so walungan na mori ikasapol agusa na yawm al-fasl so go kagintas ikasapol agudua na yawm ad-din so gawi kapamalas ikasapul agutlo na yawmul hasra so gawi akambuko ikapat isapul agupat na yawmul khuruj so gawi kapagaliw ikasapul agulima na al-ghasya so mangulambwa masa ikasapul agunam na yawmul khulud so gawi katatap tanu sa dayon ikasapul agubito na yawmul jama' so gawi kapilapilapis sutaw sabab sa geng kutuwa kadagal ikasapul agu walo na yawmul wa'id so gawi pagita wallah ikasapul agu siyaw na yawmul hisab so gawi kapagisip kapamagito nga si ku umani isa ika-20 na gawi yawmul tanad gawi kapitatawaga ika-20 agusa niyo mutalak so gawi kapakambabarat mo sa alungan na mori ika-20 agudua na yawmul ma'ud so gawi inibga talad wallah ika-20 agutalo na yawmul masud so gawi kasaksian ika-20 agupat na yawmul asir so alungan utuwa gawi mapetal ika-25 na yawmun na'busun kamtarir gawi pakaybi sa mga paras nagyanan ingaran agyan ka yawmul qiyamah so mga piyakalakalak saging ka namasa na isa ang mapanutultan mo famin a'adami ahwali yawmil qiyamah istima'un nas fi mahsar wa intidaruhum fasl al-qada'i bainahum isa amala kawalola sa alungan na mori na sukakatimu mga tao langwa na kaadno Allah na katimu timu Allah sa alungan na mori naguging kutwa kapneweran si ako gawi akapangukum Allah tunga na yanan amatas agawi Peter Allah yawma yakumun nasu li rabbil alamin saging kutwa gawi at tindig sa mga tao na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter iyan at na yawma yakumun nasu li rabbil alamin yakumu ahaduhum fi ras'ihi ila ansafi udunay rawahul Bukhari wa Muslim pianutulo Bukhari agus Muslim at na sumanga tao ko katindigiran sa alungan na mori na tindig siran sa mga atingiran sa kisampay ko mga tangaliran so mga tao na pagating siran at tindig siran sa alungan na mori akisampay so atingiran sa mga tangaliran
Isa atutul Miqdad ibn al-Aswad na tiga na sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. Perkaranya tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So alungan sa alungan na mori si iku mga kaadin sa taman sa isin sa kawatan isa kamail. Fayakunu nasu ala qadri amalihim fil araq. Faminhum man yakunu ila qa'bay ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه رواه مسلم. Penutuli Muslim aking kaatigur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga tao na dipindi ko mga galbakiran sa alungan na mori. Dipindi sa salin sa galbaka sa alungan na mori. Galbaka sa dunia na gyuto may pagating ka sa alungan na mori. Padakiran natin ko Allah, so kisampay so ating yan sa taman sa buko ay. Nagupadakiran man so tao kisampay so ating yan si ekolabian. Pagkira na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kisampay so ating yan si iku kasadan yan na pagkira man so tao aban yan badan matataman so si kisampay so ating yan si angari yan na initin niya sa tigu Miqdad o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so liman yan sa angari yan ro kataman na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya miya kalala ikapagating saging kanauras na su mga kafir o rin yan na su mga di ngagalbag sa pikadusa-dusa na su mga Muslim na may ito saging kanamasa. Annasu yakumuna fil araq 40 sana. Su mga tao na tindig siran sa alungan na Moria pagadap niran su Allah sa ayakakitin yan na 40 ragun na tumitindig tanudin. Ginan, di tanu di pamikiran sang kaya masa tanu, nagupapanda patan tanu si iku gawi tanwa. Si iku kapag matanu sa anong namuri na tindig tanu si iku Allah sa paniyon tanu so kapangukumian sa taman sa 40 ragun na tumitindig tanu. Allahu Akbar. Kanabasa pulo gawi, kanabasa pulo ulan, nabasa pulo ragun, kapat pulo ragun akatindig mga tao sa alungan na mori. Adalanan na su Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu na mataan na tiga na su Nabi sallallahu alaihi wasallam na dinitiroon yajma'u Allahu al-awwalin wal-akhirin limiqati yawmin ma'lum qiyaman 40 sanatan shakhisatan absaruhum ila as-sama yantadiruna fasl al-qada. Pitero atigan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timuun wallah sumpagam-paganay mga pagam-paganay adnu wallah agusum muri-purya adnu wallah palagid san so mga binatang anta ka mga manusia si ko gawi ang mapapanto sa tindigsiran sa 40 ragun ang masasambuleng so pangilaylayan niran sa langit yan tadiruna fasal qada apnew silan sa kapangukum wallah. Upama ko pagisian tanu anton ay sabab mala akapagating angkin ka ng mga tao. Eno silang pagating sa mala na sabab saging kaiapat susun mapunggulaw la saging ka ng masa paganirun na azuham laysa lil-insan illa mawdi'a qadamay. Paganirun na kang gugumikta sa alungan na mori ka pagad no Allah na sumiyaw na miyori na padun sa mga binatang na panggugumiktad na tao sa alungan na mori na kadadapuan sa palo o orip no Allah arwar saging kutwa kapupustuan yan Naging takapungugumikta tao na waraan na madaglatawa pagating siyan sa kapagating. Ikadua na danu samsi min ru'usil ibad wa hiya hamiya.
So kapakarani o alungan si iku ulo o mga tao lumalangga. Pakarani so alungan si iku ruos mga ulo o mga tao sa lumalangga sa isin sa kawatan isa kamel. Gingote sa kamel na tungan na marani. Naigira si isang kaya dunia na isa miyasima akan naigira mikeo sa Saudi na dita kagagaw baton maka atag sa 5 minutos. 5 minutos na batan o atag ka planggad na tanto alawasta na ay dapat yung saging ka na patapuluragun na tumitindig tanudin sa alungan na more. Ikatlo na takribu jahannam wala harara. So kapakarani o naraka jahannam saging kanamasa. Ipakarani so naraka jahannam saging kanamasa. Kaaya tutulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiga na yu'ta bi jahannam yawma idin laha 70,000 zimamin ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurunaha. Rawahu Muslim. Pianutulu Muslim at tiga na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piteruyan. Itiling so naraka jahannam saging kanamasa. Rarantayan sa 70,000 rantay. Maakuli zimamin 70,000 malakin yajurunaha. Sa umanisatiman saging kutwa 70,000 arantay na 70,000 malaikat gagapos niran aging kuto naraka jahannam. Gagapos niran tutundaan diran so naraka jahannam kadinyan kalakyan naging kaya mga tao saan de man kakanan yang kiran karobruban yang kiran nagyanan ikatlo sabab kapkayaw aging kanamasa kapagating o mga tao sa alungan na more. Rabian, ikapat na al-khawf wal-faza sabab si iku kalak agu katatakaway ko uman isa. Naging kutwa kalak nagu kapkatakaway ko uman isa ni igira asotaw na maalak sa geng kay dunia na pangatingan. Igira katatakawan sotaw na pangatingan sa geng kay dunia na ay dapat ka sa alungan na maori. Uman isa na maalak-alak, uman isa na katatakawan sa geng kanamasa, katindig tanong sa alungan na maori. Nagyanan ipangnintanong si ikwallah, labud na rakatano wallah, ka saging kanamasa kaptimo-timo tanong, na kanabasa katano bu ikatimo katamang ko mga binatang na timon wallah. Pitero Allah, wa idal uhusu husirat gu amay ka sa mga binatang na limudin silan sa alungan na more. Ay katuro Ibn Taymiyyah na tigiyan wa ammal bahaimu fajami'uha yahsuruha Allah subhanahu wa ta'ala kama dallat ala al-kitab wa sunnah majmu' al-fatawa. Penutulu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah pitiruin na tigiyan sa mga binatang na pala-palasiran timuun wallah sa alungan na more dataro kaya pakanggunan na uyan si ko kitab wallah gusto sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saging kan na masa kapalimudar katanu Allah sa alungan na more na yuksarul ibadu yawmal qiyamati hufatan uratan gurla ay ghair makhtunin. Palimbud siran sa alungan na more, palimbud no Allah so mga tao sa alungan na more. Mga tiniil nagukita talandiang naguda mga tutori na so kaya panutula si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagkanugu Aisha sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero na yuksarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurla palimbudin sa mga tao sa alungan na more sa mga tiniil da mga talumpayan da mga tinlasyan uratan na mga talandiang gurla na dasempan mga tuturi. Sabab sa aya kapagwigar tanu Allah na sudin so kiad nartanu o Allah puntanu si ko tiano mga loks tanu na uman isa na da manakatian, uman isa na talandiang, uman isa na da mga tuturi.
Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u wa rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Pitero ak natigu Aisha, ahay Rasulullah, upama basa inas sa mga babae, sa mga mama na palapalasiran makapagkailaya, ame kabagyanan o man isa na tindig sa alungan na mori at talandiang na tiniil na dapan maturi. Peter o Rasulullah si iku Aisha tigin, ya Aisha, al-amru asaddu min an yandura ba'duhum ila ba'd. Hay Aisha, atigu Rasulullah sallam, giyang kan na masa na mapitalan na nabitad, mapitalan abitad, di kagagaw man isaw ba niyan, may leso pa diyan. Giyanan masa na mapital, marganan na bitad. Na umani isa na dinan kagagaw ba niyan, may leso pa diyan. Kabad masasambuleng sa Panginoon sa langit. Giyanan umani isa na sa din sa inipatay niyan, nagyutoy kapaguyagaw sa lungan na mauri. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'athu kulla abdin ala ma mata alayhi. Paguyagin sa umani uripin wallah, siku inipatay niya. Dito kapanguyag wallah. So mga kafir naging ganamasa na tulungan na ikin na mga margan, mapital ako lola, wakana yoman alal kafir na asira. Peter wallah, so mga kafir sa ging ganamasa, na margan at kuloleran. Ugaid mga urip no Allah na sa mga mu'min aki paparati mga lesang gila. Napakapipian ni Waginonyo kaditano kapad saging ka na tindig sa alungan na mori sa ay kakagdaman yun na patapuluragon. Ka so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyakay sa di mangusiat na sidapin sa alungan. Naging kutwa karan niya kasidip walungan nagyuto kakagdama o mu'min sa geng kutwa patapuluragon. Penutul Abi Hurairah radhiyallahu anhu, penutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga niya yawma yaqumu li rabbil alamin miqdara nisfi yawmin min 50,000 sana yuhawwinu dhalika 'ala al-mu'minin katadalli ash-shamsi lil ghurub ila an taghrub. Giyan ko to atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akatindigo mga tao sa alungan na mauri sa diyang kaapat poluragon na tumitindig siran na sa mga mu'min na palabudong kira na tigo Allah aging ka namasa sa dataran o kasadap walungan sa taman sa sumadap. So kasadap walungan na so kapipikiratan o kukaran ninyan nagukalbud yan, nagyutod ni ikalbud akakagdamon o mu'min. Sabab sa siran, ang mga mu'min, ang mga aliparateya, ang mga alisanggila. Napakasisirong siran wallah siku, sirong-sirong iyan sa alungan na mori. Sabatun yudilluhumullahu fi adilli, yawma la dilla illa dillu. Peto katigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang mga tawa pakasirong wallah siku, sirong-sirong iyan. Ame ka tindig tanong sa alungan na mauri, o man isa na pagating, o man isa na perantian sa alungan, na sa mga mu'min na makasisirong silan siya ko, sirong siya wallah, paganiro na tigura Rasulullah, imamun adil, sudatu amauntol, sudatu ay ni paginuntulan yan, so pagtaon yan. Dadan alibat yan, amay tubo, arak o pagtaon yan. Ginan mga tawadinan kagdamaging ka nakatindig sa alungan na mori. Sudatu amontol, ini paginuntulan yan sa pagtaon yan. Diyon ituruga kaipatan yan sa pagtaon yan. Dataro Umar ibn al-Khattab, guwan niya madatu na papakagura so Umar ibn al-Khattab. Na tigi karoman yan, no kani pungura kimia ko nga sukadato na tigi na ayat tiga na ipagkalakakan wallahi law utirat bagalatun fil Iraq lakuntu mas'ulan anha amam Allah. Ibata tiga man isik wallah. Kaaya minisugadakan na upama buku adna mariris unta sa Iraq. Madina, sisiran sa Madina, ay miniwida ka Umar nagi Iraq. Upama buku tiga man ika adna mariris unta sa Iraq na ipagisirakan nanan sa alungan na mori. Allahu Akbar. Sa sati manaunta, akiriri sa Iraq na
ini pakasagad inigura ko Umar ibn al-Khattab bono tumisi sa along namori. Ginan sa mga sahaba radiyallahu anhum na tunganay mitagumpisan kakagi sudato na tunganay amalay awida akarsi ko pagtaon yan. Niya kaysa sa Umar na di indadala kawagawi na arang-arang pagkaili na naging kuto idadatol ako dun o bai. Arang-arang pagkaili niyan. Na siyungan na Umar, nakagi ko mau Umar subai, idadatol yan naging kuto titindain na mga ator. Natiga na ito nang gaya, tigo umaranto na ang gaya idadatol ka. Natiga na mga atura tiga na tatago na kan seg na man gumura og sa mga watakan na ipakadidi na kan aya kata ura na pagkakansiran din na gitigan man na iya king ka iya gid na tigan man imaulo lang niya pating gumura og sa mga wata na aya Peter o Umar ibn al-Khattab aya Peter o ensi ko man natigan na idaawa kan din sa Umar sa along namori. Tigo Umara, inong ganda uwaan sa Umara, di kanon niyang katawan na tiga na, ino kami niyan dadato, di kami niyang basa katawan. Na miyalak sa Umar, na miyaling, na kay makabaling sa walay, na piyo kaw niyan suwatay na salim. Tiga na salim, pag naw kakasungta saging kaya bai, di itibayo. Na piyang Umar sa mga panganangkan, nakagaya mga pangwan yan, nabiwan yan, na tigu salim, watay na salima, siyang karakan pagyoton, hey ama, na tigu Umara, kanabar kapag, kanabang kakuto so atas tanggungan na kan salungan na mori. Kagaya kumiuman yan sa kinguto babae, na sa kanyan din miyan nindaon, sun sa Umar miyan nindaon, nakagaya kumalutuin, na piyakakan yan sa mga wata, nakagaya kumakakan sa mga wata, na miyakaganap kumura sa mga wata. Natigo Umara, ibat si ikwallah kaayap ki guro kira nakaor. Peter en saging utabai, mapita tiga na sungka si Umar ka ang ganun niyang kabajiti. Nagyuti sabab, abizitan Umar sa budget aging utabai. Ginan, paganay pakasirong nuwallah sa sirong ngayon sa alungan na mori, imamun adil, so imam amauntol. Wasabun nasa fi ibadatillah. Gusto kang udaan, asid mi mamanguda si kusimba si Allah. Kangudaan bagwataw manguda asid mi babagwataw sidin mi mamanguda si kusimba si Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nagusumama aso puso iyan na nalayon mi ko koneksyon sa masjid. Andad ni kakuma waktu na may pikiran masjid. Igra di teragumbalen sa masjid na mapipikiran yan di manikay masadian. Pagugupsi ako masjid, di ka teragumbale ako masjid, kapalumpyo si ako masjid. Gupad pa natigo Rasul apakasirumwal na rajulani tahabba fillah, izdama alayhi wa tafarraqa alayhim. So dua katawa mama ami pagariya sa pantagbo si ako Allah. Rosiran niyati mo, ayaketi mo iran na sabab si ako Allah, wa tafarraqa alayhim, rosiran panmiyakang belag. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Nagusumama at yalwan o barabang sa anabai sa punggulo lasiran, sinasiran, mata idabai na pitiruyan, mata anasatiyan na sa kanay pagkalakan sa Allah. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه. Matumfiku yaminuhu. Agus sumama atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amisidka sa sadka na pegmaian. Sa taman sa dikatawan o diwangyan so ini pambagayo kawanan yan. Nagusu ginan sa mga barasadkaan, mga baramura. Kanaba iran di pakilelen. Warajulun dakarallah khalian fafadat ainab. Nagusumama akatad man yan sa Allah na may katuron suluyan. Na giyanan di pa kagdam sa ginkanan patapulo ragun kapakatin nagataw sa alungan na mori. Sa aya kakagdamanin nakatadali sams lilugurub ila antagrub. Dataro kasadap walungan
sa taman sa hadapan sumedep na gito'y kakadamanin sa gingkan 40 rago na katindig mga tao sa along mga maori pagating siran na ginan sabaad pamakasirong sa gingkuto sirong wala kararanggayan siran waraan kararanggayan na tao matago sa aircon adinan kita no so kaprar gauras yan matatambang pan na din yang kita nun so kaprar gauras yan supman sa mga kafir na ay kaulaw-layran na palimbulin siran sa alungan na mori sa ayad na kilala ko iran ayad na makatitindig na sa mga puntaliran pinutulanan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dator kaya panutulan Muslim Bukhari gusto Muslim Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini umama anna rajulun qal ya nabiy Allah yusaru al-kafiru ala wajhihi yawm al-qiyamah qala alaysa alladhi amsahu ala rajlayn fi ad-dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi yawm al-qiyamah Peter iyan upamabis hey Rasulullah na palimbud ni Allah sa mga kafir sa alungan namor sa sudun so mga para sila ni may kakamagas Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka di makaparati so miyakalaw kaw kiran si ko dunya sa mga airan ni minilakaw niyan na kagaganyan sa ayap man na minilakawiran sa alungan namori na sa mga buntaliran Ami kagyuto ni maulaw sa mga pagtaw na pagating siran. Sa mga pagtaw na kengtan siran. Sa mga pagtaw na tunganay siran na kengtan na makapanggilubas siran sa ukit o anda manay kapakalibriran sa gingkutua kati masa maulaw layran. Na piyapanutulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ami panutulo Bukhari sa Muslim. Tigyan patimo-timo so mga tao sa alungan na mori. Sabab sa giyang kutuwa magdamiran kargan na gumagdamiran na kasimpit na magdamiran adukaw na pitiro ila na ala yandur man yaswa'u lakum ila rabbikum ala tanduruna may yasfa'u lakum ila rabbikum bani matigila man ay di kapikir o anta ay makasapa terkatanong si isaging kaya masatanong si ukadan yun fayaqulu ba'dun nasi li ba'din alaykum bi Adam na teruno sabagi o mga manusia ko sabad at na alaykum bi Adam sungkano si ko Adam fayatuna Adam alayhi salam na makumasilan si ko Adam alayhi salam fayaquluna lahu anta abul basar khalaqaka Allah biyadihi wa nafakha fihi min ruhihi wa amara al malaikatu fasajudu laka tigan na hey Adam na sa kaso ama o mga tao inadeng ka Allah sa punsala siin minggulan ko liman yan nagu inyupian kaso niyawa nagu inisu wala ko mga malaikat akasudud din ka isfa' lana ila rabbik na inung kadipang niya si ko wala masapat kaming gasi ko kadnan ka ala tara ila ma nahnu fi bang kadikila yaging kaya mamabtadami ala tara ila ma qad balagana bang kadikila yaging kaya sampayan kami فيقول آدم إن ربي قد كذب اليوم غضبا لم يغضبه قبله مثله ولم يغضب بعده مثله Pitero Adam aswalla sukadnangku na kiararangitan sa tungan na malaarangit na danyan may prangit si iku mga una nagudin na may prangit si iku kuri wa innahu qad nahani ani sajarati fa asaytuhu sabnara tigu adama ini sugura kan wallah su kaubayakan si ko kayo akhod na miha supaka kana tigu adam nafsi ayabu atigu adam atiud na kana suginaw ko ayabu atiud na kana suginaw ko idhabu ila ghairi sungkan watigu adam si ko sa lakurakan idhabu ila nuh sungkan si ko nuh
فيأتون نوحا فيقول يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك. Pitero ran na Nuh na skay pagan ni Rasul si kulupa na bituang kawalla sa ore pa naman nalamat na nung kaming kanisipa at asyukan ka ala tara ila manahnu fi na pitero ran nung utamolo leran na pitero Nuh innahu kad kanat li da'watun da'utuha ala qawmi nafsi nafsi. Peter unuha anatigan man iya da'wa ko pangniyak na miya tarima na nipangniyakan siya kung mga pagtawakan sa kabang kita sa dunia na tarima Allah nafsi 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 ay buat tiga na pagapas na kana sugin ako ay buat pagapas na kana sugin ako idahbu ila ghairi idahbu ila Ibrahim sungkan wa tiga man isi ko sala ko na si kanusung si ko Ibrahim. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك. تقرنا إبراهيم نسكاسو نبي الله حليله في الأرض اشفع لنا بانين كاسيك والله مسافات كمينين terun mabuo Ibrahim mamata natin na suwala na karangitan sa king kay masa arangita danin may plangit si kumiyang una na idhabu ila gari sungano tingin man si usala Quran sungano si Musa alayhi salam na makumasiraman si Musa na dataro niran na teron mabuo Musa suwala na kaya tanakunan ka may patayakan su baraniwa darang pansugun su kapatayakan na pekatabat ako Allah na nafsi subusugin ako na ginaw ko idhabu ila gari idhabu ila Isa ibn Maryam sungkan wati man siya ko Isa alayhi salam na makasungsiran siya ko Isa na mga pedensya naman terumman no Isa idhabu ila gari idhabu ila Muhammad sungkan wati man siya ko Muhammad na YouTube ang makasungsiran si ko Nabiullah Muhammad na tero nilang naging mangarapan siya si ko Nabiullah Muhammad na sumungsi ko kababaan wa Rasulullah na sumujud si ko Allah sumujud si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orin yan na makalakaan ng subantugan wallah gusto po dirun na dan kalka sa unaan o oren Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teruno na ya Muhammad irfa ra'saka sal tu'ta wasfa tusaffa. Hay Muhammad na puron kaso dong katig wallah na pamangnikan ka ano kami bukay na pamangnika sa kasapat ka kaangka masapat na tigo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummati ya Rab sumangumata ka na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumangumata ka na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyutupan kami na suka panghukum Allah siko tanday 40 ragun na pagpunan din suka panghukum Allah naging ka nakapanghukum Allah tunga na yan na naamala tutulanon sa kapanghukum Allah ka isa kinirupaan wallahi yubasarunahum yawaddul muslimu la yuftadi min adabi yawma idin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an hatta yunji kalla innaha lada. Suratul Ma'arij. Pagkikilala kira na tigwallah pagkikilala kira na aging kutamasa akapangukum wallah na masimalaw din o baradusa o baniyambuk isanggar siko siksa saging ko to alungan to sa mga wataian mapandingan-dingan o baradusa mapandingan-dingan o manisa o babuayak isanggar yan siko siksa na sa mga wataian wasahibati wa akhi nagusok karuman yan nagusok pagarin yan o fasilati lati tuwi na gusto mga pamilya niya na so palinding niyan sa kanyan gusto tao kulo palang na mapaningan niyan o ba niya mo kabalo isanggar sa eko siksa sa ging utamasa binan isa ropaan sa piyakalaklaging kanamasa kada miya din suka tutungan niya miya din suka pag kambata-bata kadaan sa inam suka kang bata-bata ka mapandingan-dingan ka ubabu pa ka naraka sa mga wata ka ubabu pa ka naraka sa mga
karumang ka, si ama ka, si ina ka, si pagaring ka, langwan amadram sa gengge lupa na mapandingan ka o kabukabalo sanggar si sa anong namori. So mga datuan na gusto datuan yan. Kakagya su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiruin na ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iya yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa haramallahu alaihi al-jannah. Daati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mauripan na pakipatan wallah sa pagipatan. Sagayang ko takapatay niyan na ad na malalim yan siya ko pagtaw niyan inunta na haram nun siya kasurgaan. Isa pa nakatiruwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may panututan medyo ahabun nasi ila Allah yawm al-qiyamah wa adnahum minhum majlisa imamun adil ay pagkababayan wallah kung mga tao sa anong namori nagu ay miya karandiran idar pa na so imam amountol sadun sa imam ay ni paginuntulan yan datu ay ni paginuntulan yan so pagtaon yan nagyuti pagkababayan wallah sa anong namori nagu ayon marani idar pa wa bagadun nasi yawm al-qiyamah wa ba'aduhu minhu majlisan imamun jair na ayap mambuatigu Rasulullah may pagkarangitan wallah kung mga manusia sa alungan namori naguayon niya kawatawatan idar pa na so imam apadulun siyan may imam at tangarasi nagyutuatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imatan idar pa yung ka nakapangukum wallah na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pangusyatihan ko mga sahaba at iyan naman kanat lahu madlamatun li akhihi min ardihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayiati sahibihi fahumila alayhi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sad na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saan na tao amalaad na malalim yan si ko pagalinian puun si ko erdian si ko kakayan yan sa geng ka dunia o dinas may tubu say amalalim ka ko pagaling ka na pukasan yan na tigo Rasulullah iman to sa geng kagawi kung unaang panuda kapakatin dugo bangkit ada bon dinar naguda bon dirham na ame kagyuti kulula na ame ka adna amalian na salih suma kaya lalim yan so pagarin yan na adna amalan salih yan o khida minhu biqadri mazlamati na kuan sa ging kutuwa amal salih yan so diyan ka ame lalim yan wa ilam takun lahu hasanat na ame pangkadaban yan mga pipi agalbag o khida min sayiati sahibihi na ay kulula na kakuan yan sumangarata agalbag o kaya laliman yan kaya marata niyan sa adat pahumila alayhi na sa kanyan ipaka-otoron sa alungan na mori giyutoy sa alungan na mori na pisisakatan na tao sa alungan na mori kauman isa na pagapas niyan di makanaraka di misimbo sa giyang kutuan naraka jahannam nakagya pagapas naman isa na sakatan niyan so pediyan sa alungan na mori may panutulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may panutulo Anas at tigana qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun idh ra'aynahu dahika hatta badat sanaya gunya tiga mana tigu Anas bin Malik matitimu kami ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na muntod na miyalami kasinga taman sa kasawaan so panahon yan faqala lahu Umar na Peter Umar ma adhak ya Rasulullah tunay minisiyang akahay Rasulullah bi abi anta wa ummis kaysang gari ama agusina qala rajulan min ummati Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudua kata wapad ko mangumatakan pskata siran sa alungan na muri Peter yan siya ko Allah ya Rab khud madlamati min akhi hay kadnang ko na kuang kaso lelim rakan ipagarya qala Allah tabaraka wa ta'ala Peter Allah taging utapan kat fakayfa tasna'u bi akhika walam yabka min hasanati isay anda man kapan kating kasi kapagaling ka ada may lambo na mapia qala ya Rab palihmil min azri na pitiro yan na hay kanang ko na uda may lambo na mapia siya ko mga pipi agal bagyan na
otuan yan sudusa ko na yutu atigan man tigu umara menigura ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم قال إن ذلك عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. Gin kan namasa namiyakal namasa makikinanglan naman isa mapoto niyan sudusan yan. فقال الله تبارك للطالب na tirun wallah saging kutwa di man ka irfa basarak purun ka so pangilayan ka fandur fil jinan farafa rasahu ilang ka tigyan man na iso purun ka so pangilayan ka na ilang ka so kasurgaan na inipuruin na ulo niyan. Ya Rabbi aramada ina min dahab pitiruin na hikad ng kunamiyalekan sa mga bantiran na pun sa bulawan wakusuran na mga kusur, mga turugan pun sa lolo o di na bulan muntia agubulon na anta kiriksi anta sahida kiriksi qala liman a'ta thaman na pitir Allah sadin sa makabagiron sa arga qala ya Rabb wa man yamlikum bidalik natigu papankatan hikad ng kuna anta pagka meleksan natigu na anta tamliku saka tigu man ipakaparon sakay makapaparon qala bimada natiganan to na isuunan faqala bi'afika an akhik pitero iyan so kirilaan ka si ko madlama mialalim na ka pagaling ka nagyutoy arga aging ka iya kasurga na mialing ka qala ya Rabbi fa inni qad ghafartu anhu pitero iyan na hikad na ko na rinila na kan inila kanu na nasar ka mako kanaya qala Allah azza wa jalla fakhud biyadi akhika fadakhalhu aljanna pitirun wallah ako ang kaso limaw pagaring ka penekatan ka nasud ka no si kasurgaan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dalik wattaqullaha waslahu data bainikum na pitir wallah kalak nin wallah nag-uumpiin nyo sundulun-dulunan nyo naginan mapanutul tanong saging kaya kapasasakata o mga tao sa anong na mauri sa sisa anong na mauri na di tanong milakad sa palutanong o direk tanong isi aging kaya pati mana pakay si atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kaya panutulong Tirmidhi وقال الألباني صحيح gin kaya halitan bati antan sahih ai Peter Rasulullah sallallahu la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afna din milakad oripan sumbala palunian sa arwan na mori taman sa din misya so umurian wandanian inilang so oras ka wandang nusar andang nusar so oras ka naginan natitilagan tanan sa sambag wa na ilmihi bima fa'ala na gusto kataon yan nung na ini kidian yan nung na isuwa yan sa gingay kataon yan ini panampay niyan ini panurat yan sa mga kitab ini sampay niyan si Salakaw di Salakaw sa pagkaganyan nun waan mali ay naiktasabaw pima ang faka na gusto tamok yan wandan yan sukat naguandan yan man pinggasto andang kasyukat so may sukat ka apirak madagla tao aman ng gilas ang kaya kasusukat ugaid na di mata aman ng gilas yung kapag-usaraon andin yung man inusar waan jismihi fima abla na gusto lawas yan wandan yan riyunot kianan atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumarya sa alungan na mori madagal mapanutul tanu sesekata sa alungan na mori na uman isa na kalakanian so Allah kalakanian so Allah uba kapan katiyo siringan yan so siringan ka na uban ka kapan katiyo siringan ka so karumang ka na uba kanyan kapan kati so bulayo ka akana uba kanyan kapan kati so pedeka si ugal ba na uba kanyan kapan kati umani sa na pananggila sa dusa ka so kandusa na dua susun sing kami dusa ko datar ka manusia nagusing kami dusa si Allah na sudusang kasi ikwallah na malbud ka upong karila iwallah na dadnasang kanon sa prila ang kawallah na
iniral kawalla suminggul lang adusa uga na ami kasudusang kami ang galbaga marata si kupagaring ka na ginan margan adusa guti sabab uman isa na so atas tanggungan yan nasisiyapan yan ubaban kapan kati sa anong namori panintano si ikwalla kaya sabutan tanwang kaya osyan tanu saging kaya mga ragna kulula sa anong namori agi busubang sa niyo si Abu Hudhaifa Muhammad Abdul Qadir Alawi wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.